akora iki telefone bene nyoko simbamba telefone ndi babanga kunyita ejo bundi waragiye ngo akazi karashize tukora iki tugire gute none mbasange yonje kuzibaka none ndagira gute jiwe kwanza zahise bituma tekereza abangaba bagiye kukugira ubukene umbonyemwo bwa muda kidogo nibo bwiye gutuma uhindukira mambo yote ndani ya yote kimupata yeye umepata sote sore uramisha baba tarasinzira hano mu ntebe biri hano sare mutware ntabwo kuva nijoro arakuyeme bacu nimba tarava mukasa niko Nyanditi gerano ngwino zunzanye amazi mama mwiza yo kunywa ndabona suba naryo ryasaze hano hanze yawe uri mukumenya nana he nyota uzokanye emvura epfo kwa bamuturutsa tumutanywa y'amata tumutaguza amatara amata se hari amata kibino mama we amata nyaheruka mukajoka namba habuze ifaranga naho amataruzo noboze impano yakuzane amata ifaranga gizo nyine nizo zabuze none ko abantu bosanga bamwe amazi yanasaba ndi bose biro none sikuzuba nyane sikuzuba titukimwoya amazi nawe ura njewe yangurira titukimwoya amazi njewe yangurira ndahwereye tonda abantu kuragira ngo no kuburira 200 umirano mirongo yampeze nje kugura amata sico nkene tonda abana baraza mukanya uramutuma baraza bavuye ntibarafa kushura ariko narume abana birukanye kurigirisha nti wababonye aho bose babonira he batashe ukunda pfe no mubabara nzakubwira rihira abana ishuri rihira ufite bene nyoko bose hanze niki kindi kibuze ngo muri Amerika bifaranga batagufashije bazofashana abana ngo babirukanye ku ishuri ngaho soho kugenda urebe n'abana bawe gusa baraho abandi bose bari ku ishuri ugo ruseko uriya mugabo yirukanye guta ejo bundi se narindi hariya ku ishuri nagiye kubavuga uzaza bicara uvugira abana ntabihangana iminsi 5 akora iki telefone bene nyoko simbamba telefone ndi babanga kunyita ejo bundi waragiye ngo akazi karashize tukora iki tugire gute none mbasange yonje kuzibaka none ndagira gute jiwe kwanza zahise bituma tekereza hari icyiyumviro nagize aho kikugezeho ngabo harawo wabonye akazi wowe tuvuga nawe gukora ndi ukabandi bagore bose hano nje natekereje gutyo dufite abana bane sibyo baratunaniye kurihira ishuri natekereje ibyo bintu wacu tubyari bihabaruguru muri Kongo natekereje ngo nifungishe Nyirandi kugira gute nifungishe cyangwa twabyumva neza nsubiremo bansubimbwire neza waruteganya nifungishe duhagarike kubyara Nyandi wabaye gute bakuroze ntawandaza ndi mazina abana bane bakunaniye tubyara wa gatanu tuheza mu ikoti rimwe se ariko nitwifungishe twamara bari abana bazabakoreza udufaranga barihire utundi dusigaye tutujye tubeho neza nawe abana bane Nyandi ubu bukene wabona nciyemwe mu kanya gatoya niyo bagiye gutuma uvuga ngo wifungishe ndifungisha uriya mukafiri yarifungishije none umuntu si muka pastor none muka Filipo ni Nyandi kanaswe mwarimu ivyo bintu Nyandi tuzorebana muri ndifungisha uzi ivyo bintu wabibonye hehe ngo ntani faranga batanga ubwo n'ubushisha uzoza wishinga abangaba uyu nguyu muka Filipo usanze hano ejo bundi aba bana umushasha watwaye nabi ngo uje kwifungisha kubera ko utifungishe naje ntware nabi kubera ko utifungishe tukiriri iriya gahari abangaba bagiye kukugira ubukene umbonyemwo bwa muda kidogo nibo bwiye gutuma uhindukira Nyandi tugomba tubyare
Ivyo bintu nawe baza wumve bene nyoko bakwihorera abahamagara ejo abana bazobirukana kandi nikubwira twifungishe nuvuga tubyare ejo bundi tubyare maternité ntizoyigukora nyani uzobyare ariko uzi ko abana ari umugisha nyani n'umugisha ndabizi none uravuga ngo wifungishe kuri no munsi tugumane bariye kandi abatubyara tuzobyara tugeze hanze twarafatishije niyo mpamvu ndi mukubona uri mukwirirwana n'uriya ntuzi none Filipo nimba ari inshuti yanjye umugore we nimba yarifungishije yarataye nawe wifungishije bafite abana batatu kazima dufite abana ivyo bintu ndaho biba mu mateka yacu ninde nuwuhe ugeze wumva yifungisha kubera gute niyehe uko tuvuyiriye ejo bundi ninde wumvishe wifungishe nyane uwe uze uyu munsi ushizana isagara cyose abagore ntibifungishije ushizana ejo bundi ubonye abandi bagize indu nawe mugendere mu zabo nyandi na Bibiliya iziya mivuga Bibiliya ziyabivuga ngo muzare mwororo none wowe ngo wifungisha ese ubu nyine wo kwifungisha bikaba n'abantu bane ufite ubu nyine ukababura wobabura gute nabura nkifungurura nagashinga bazashira amazi amara kugakura zokwanga ko wifungurura nuzo ko arabaza bifungisha ngo bikagendera uvuga se niba pfa bazopfira rimwe ko ari bane bazopfira rimwe aba habifungisha bafite batatu ibugora utunti ruzobageraho aba none wewe ga rero kurashaka kugendera ku bandi nyange ndanze ivyo bintu kindakenera korohereza nta kunyorohereza umva musaza wa mayini uzutegera wumve umuntu aguhanure wumve ejo mutazogenda wiba hara kwibarabara uri umuntu w'umugabo kindakubwira nawe ukambwira kindavuga nawe ukavuga mwene rusi ndakurahiye njewe ngiriya rugaje nzosohoke gutya ngaruke numve gusa n'amakuru ngo wifungishe tuzorebana muri nozije nawe sigaye warigize nduzi